muri Mugamba Coffee twabazana imashini za original mvaburayi zigezweho zitunganya ikawa zije zerekejwe na accessoires zazo nka coffee grinder, blender n'ibindi byose bikenerwa mu gutunganya ikawa, kandi ku giciro utasanga handi. Wafite igitekerezo cyo gufungura coffee shop ariko ukaba nta bikoresho ufite bihagije, humura ntugire impungenge rwose. Mugamba Coffee ducuruza kandi tunakodesha imashini zikora ikawa. Twabashyiraho kandi uburyo bwo kwishyura mu byiciro, ushobora kandi kwishyura gake gake. Dufasha kandi afite iminsi mikuru n'ibirori gukodesha imashini zikora ikawa. Muri Mugamba Coffee kandi ikawa turitunganya coffee grading, tukayikaranga coffee roasting, tukayibageza ifite umwimerere wayo n'uburyohe buhebuje. Ukunda ikawa, cappuccino, cafe latte, espresso dusanga ku Muhima ahazwe no kuri Yamaha iruhande rwa station Merez. Turaguha ikawa yo kunywa ndetse no gutahana kandi ku giciro cyiza utasanga handi. Murakaza neza muri Mugamba Coffee. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Umoja Media, ninjye mbonye intwara y'ubasuhuza. Uyu ni wa mwanya uyu munsi mu binyamakuru. Uyu munsi mu binyamakuru turahera amakuru yacu ku makuru yanditswe n'ikinyamakuru ukweli-times.com cyasohotse kuri itariki ya 5 z'ukwa 3 2026, aho kivuga ko mu burasirazuba abangavu barenga 17,000 barimo abana bari munsi y'imyaka 14 batewe inda mu myaka 2. Nkuko tubikesha ikinyamakuru cya Ukweli Times kiravuga ko ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bugaragaza ko abangavu batewe inda barenga 17,000 mu gihe cy'imyaka 2, ariko bukagaragaza ko abatera inda abana bahishirwa na bamwe mu babyeyi cyangwa abana batewe inda ubwabo. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko ibi byagaragajwe mu nama nyungurana bitekerezo ku wa 3 tariki ya 4 Werurwe 2026 yabereye mu karere ka Rwamagana, yateguwe n'ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bufatanyije n'urwego rushinzwe kugenzura ihame ry'uburinganire ariko rwitwa Gender Monitoring Office ku bufatanye n'imiryango itari ya leta CLADO na World Vision. Iyo nama yagarutse ku ngamba zo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye no kwimakaza ihame ry'uburinganire mu batuye intara y'Iburasirazuba, dore ko iyo nama yateguwe muri gahunda y'ubukangurambaga bugamije kwimakaza ihame ry'uburinganire mu ntara y'Iburasirazuba. Ikinyamakuru ukweli-times.com gikomeza kivuga ko iyo nama yitabiriwe kandi n'abayobozi mu nzego z'ibanze, inzego z'umutekano, abayobozi b'inama njyanama n'uturere, abayobozi b'uturere, abari bahagarariye Minisiteri y'Uburezi, Ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima RBC, amadini n'amatorero, abahuza bikorwa b'inama y'Igihugu y'abagore y'urubyiruko, ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'uturere mu iterambere JAF, ndetse n'abafatanyabikorwa mu nzego zitandukanye. Abitabiriye iyo nama nyungurana bitekerezo bagejejweho gahunda y'ubukangurambaga bwahariwe kwimakaza ihame ry'uburinganire bukorwa kabiri mu mwaka, nk'uko byagaragajwe na Madamu Byukusenge Madeline ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'Iburasirazuba. Madamu Byukusenge Madeline yagaragaje ko nubwo hari umusaruro uvuye mu bukangurambaga bukorwa hagamijwe kwimakaza ihame ry'uburinganire buba kabiri mu mwaka, ariko umubare w'abana basambanywa ukomeza kwiyongera. Yagaragaje ko mu myaka 2 gusa abana 17,959 basambanyijwe, mu gihe abo bana bari barimo n'abana bari munsi y'imyaka 14 batewe inda. Madamu Byukusenge yanagaragaje ko ubukangurambaga mu kwimakaza ihame ry'uburinganire mu ntara y'Iburasirazuba bwitezweho gukemura bimwe mu bibazo bibangamiye umuryango. Yagize ati, ikigamijwe muri ubu bukangurambaga ni ukugira ngo hashakwe ingamba zo gukemura ibibazo bibangamiye uburinganire, hafatwe n'ingamba zo kubaka ubushobozi bw'inzego zibikurikirana, inzego z'ibanze zegereye abaturage ndetse n'abaturage nyirizina barusheho kwegerwa n'izo nzego kugira ngo bashobore kubishyira mu bikorwa uko bikwiye. Ikindi, hari ibibazo byugarije abana muri rusange, harimo ibyo byigwingira, ariko harimo n'ibijyanye n'ihohoterwa, ibibazo bijyanye n'ikoreshwa ry'imirimo mibi n'ibindi bibazo bibangamiye abana. Muri iyi nama hagaragajwe impamvu zituma ababasambanya badafatwa kugira ngo bahanirwe icyaha cyo gusambanya abana, birimo izo mpamvu zikaba zirimo kuba hari abahindura ibyemezo by'amavuko bagamije kuburizamo ibimenyetso. Madamu Byukusenge yagize ati, hari ikibazo cyo kudatanga amakuru ku basambanya abana, biraduha umukoro wo kuvuga ngo ni ahantu dukwiye gutunga itoroshi tukahashyira imbaraga. Ikindi tugomba gukora ni ukwigisha abaturage itegeko ry'umuryango n'iryo kurengera umwana no kubasaba gutanga amakuru ku bantu bahohotera abana. Ikibazo cy'abana baterwa inda bashinjura abasambanya nacyo cyagarutsweho. Umwe mu bari bitabiriye abahagarariye n'ubushinjacyaha yagize ati, abakobwa baza gushinjura abasore, hari abayobozi bagira uruhare mu guhindura imyaka bagaragaza ko wasambanyijwe yujuje imyaka y'ubukure,
hari abandi bajya gukora amasezerano y'ubuhuza bwa noteri bakandika basaba imbabazi ababasambanyirije abana. Ibyo bikorwa biba bigamije gusibanganya ibimenyetso. Umuhuzabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado mu Rwanashyaka Evariste avuga ko kuba abana batewe inda batabona ababunganira amategeko biri nabyo mu bituma batabona ubutabera. Yagize ati itegeko rivuga yuko uwasambanyije umwana yaba abamumenye ntibatanga amakuru bakurikiranwa, kandi rikongera rikavuga ko umwana wese ufitanye ikibazo n'ubutabera agomba guhabwa ubwunganizi mu mategeko. Ariko iyo ugiye kureba aba bana batewe inda bajya muri ribu honyine, mu gihe umwana wakoze icyaha ribu ntishobora kumwakira yari wagikorewe adafite umwavoka. Mu Rwanashyaka yakomeje agira ati abana baramutse bafite ababunganira amategeko kandi akabafasha no kuregera indishyi, amakuru yose yabaye atanga, bigatuma ibi byaha bigabanyuka. Byamaze kuba ibintu bisanzwe. Hari nk'abagabo tuzi bateye inda abana barenze umwe. Hari nk'umugabo nzi mu Rwamagana umaze gutera inda abana 5 mu mudugudu umwe, babigize nk'umukino, umuntu arafata umwana akiyongeza undi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba Dr Jean Mumbabarire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba Dr Jean Nyirahabimana mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagaye abagira uruhare mu guhishira abasambanya abana. Yagize ati abaturage barasabwa kumva neza iki kintu ko umuntu hohoteye umwana agomba kubihanirwa. Ikintu cyo guhishira, ikintu cyo kwimana amakuru nko guhisha ibimenyetso cyane nk'abajya guhinduza amatariki abana bavukiyeho, urwo herekana usanga rurimo abantu bagakwiye kubarengera ndetse bakaba bashinzwe kurengera uburenganzira bw'abana. Ni umurimo tugomba guhurizaho, si abacamanza, si abashinjacyaha gusa, n'ababyeyi n'abaturanyi twese tuba tugomba kubigiramo uruhare kugira ngo icyo kintu cyo gutera inda abana b'abangavu kirangire. Mu ntara y'Iburasirazuba mu mwaka wa 2024 hasambanyijwe abangavu 8543. Muri bo aba bana bari bafite imyaka 14 bagera kuri 34. Abari hagati y'imyaka 14 na 17 bari ku 2240, mu gihe abari hagati ya 18 na 19 bari 6339. Mu mwaka wa 2025 abangavu batewe inda bari 9376, harimo 26 bari munsi y'imyaka 14. Abana bari hagati y'imyaka 10 na 17 bari 2354, naho abangavu bari bafite imyaka 18 na 19 bari 6998. Amakuru yacu tuyakomereze kwarebana n'imihindagurikire y'ikirere no kurwanya ibiza, aho nkuko tubikesha ikinyamakuru cy'igihe cyasohotse kuri tariki ya 5 z'ukwa 3 2026 kibitangaza, kivuga ko Minema yasabye abatuye mu manegeka kwimuka kubera imvura nyinshi. Nkuko tubikesha ikinyamakuru, Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi General Major Albert Murasira yasabye abanyarwanda kwirinda ingaruka z'ibiza bishobora guterwa n'imvura nyinshi maze iminsi igwa, yibutsa abatuye mu manegeka kwimuka. Ibi Minisitiri Murasira bigarutseho mu butumwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yatambukije ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa 4. Minisitiri Murasira yavuze ko mu Rwanda hamaze iminsi hagwa imvura nyinshi, asaba abanyarwanda gufata ingamba zo kwirinda ibiza nk'inkuba n'inkangu. Yagize ati muri iki gihe turi kubona imvura iri kugwa ari nyinshi kandi byagiye binagaragazwa n'ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere. Birumvikana rero ko hari ingamba tugomba gufata, tukaba tunamenyesha abantu ko kenshi mu Rwanda bitewe n'imiterere y'igihugu cyacu, igihe cy'imvura nibwo dukunze guhura n'ibiza, kandi icyo gihe ibiza bikunze kugaragara n'ibijyanye n'inkuba, inkangu, imyuzure n'inkubi y'umuyaga hamwe na hamwe, hari n'igihe tubona hagwa n'urubura. Yakomeje avuga ko ibiza bigira ingaruka zitandukanye zirimo n'impfu z'abantu. Yagize ati bifite ingaruka bitera, igihombo kinini cyane no kwica abantu, gukomeretsa, gusenya inzu cyangwa se bikangiza ibikorwa remezo yewe n'imyaka n'imirima, ibidukikije n'ibindi byose bishobora gutera igihombo bijyanye n'ubukungu, iterambere n'umutekano w'igihugu. Minisitiri Murasira yakomeje yibutsa abatuye mu manegeka kwimuka, ashimangira ko mu ntara y'Iburasirazuba mu mwaka wa 2024 hasambanyijwe abangavu 8543. Muri bo aba bana bari bafite imyaka 14 bagera kuri 34. Abari hagati y'imyaka 14 na 17 bari ku 2240, mu gihe abari hagati ya 18 na 19 bari 6339. Mu mwaka wa 2025 abangavu batewe inda bari 9376,
harimo 26 bari munsi y'imyaka 14, abana bari hagati y'imyaka 10 na 17 bari 2354, naho abangavu bari bafite imyaka 18 na 19 bari 6998. Mu ntara y'Uburasirazuba mu mwaka wa 2024 hasambanyijwe abangavu 8543, muri bo aba bana bari bafite imyaka 14 bagera kuri 34, abari hagati y'imyaka 14 na 17 bari ku 2240, mu gihe abari hagati ya 18 na 19 bari 6339. Mu mwaka wa 2025 abangavu batewe inda bari 9376, harimo 26 bari munsi y'imyaka 14, abana bari hagati y'imyaka 10 na 17 bari 2354, naho abangavu bari bafite imyaka 18 na 19 bari 6998. Perezida Museveni biravugwa ko yanze ko Amerika n'Ubwongereza byubaka ikigo cya gisirikare muri Uganda. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe.com cyasohotse kuri itariki ya 5 zo kwa 3/2026 kiravuga ko Perezida wa Uganda Kaguta Museveni yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byashatse kubaka ibigo bya gisirikare mu gihugu cye zishaka gushyira imbaraga mu bufatanye, ariko akavyanga. Kuva tariki ya 28 Gashyantare 2026 Iran iri kugaba ibitero mu bigo by'ingabo za Amerika mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, yihorera kuko zayiciye abayobozi benshi barimo umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei zifatanyije n'iza Israel. Iyi ntambara yagaragaje ko umutekano w'ibihugu birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika utakwizerwa mu gihe zaba zihanganye n'ibihugu bifite intwaro zihambaye kandi bigendera ku matwara nka ya Iran. Museveni yahishuye ko ubwo Amerika n'Ubwongereza byamubwiraga ko bishaka kubaka ibigo bya gisirikare muri Uganda, byamusobanuriye ko bizamufasha kubaka igisirikare cy'igihugu cye, asubiza ko cyamaze kwiyubaka. Yagize ati, turiyizera cyane, niyo mpamvu Abanyamerika n'Abongereza, ibihugu byo mu burengerazuba byaje hano biravuga ngo dushaka kubafasha kubaka igisirikare cyanyu. Twaravuze tuti ariko twamaze kubaka igisirikare cyacu. Uyu mukuru w'ingabo yatangaje ko yabwiye Abanyamerika n'Abongereza ko igishimangira ko igisirikare cya Uganda cyubatswe kandi kiyubatse neza, ari uko cyatsinze icya Milton Obote kikamukura ku butegetsi muri 1986. Yagize ati, niyo mpamvu mubona nta bigo bya gisirikare by'abanyamahanga biri hano. Twaravuze tuti ingabo z'amahanga iki twakwirwanaho, nta bufasha bw'abandi dukeneye. Niba dushaka ubumenyi twaza tukiga tukitahira. Perezida Museveni yavuze ko iyo ingabo za Amerika ziri mu bindi bihugu hasinywa amasezerano avuga ko nizikorera ibyaha aho zikorera zigomba koherezwa i Washington kugira ngo habe ariho ziburanishirizwa. Yagaragaje kandi ko atari kwemera ko uwasambanyije umwana wo muri Uganda aburanishirizwa ahandi. Yasobanuye ko umutekano mu gihugu cyane cyane mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika birimo na Niger, Burkina Faso na Mali wazambye bitewe nuko byakiriye ingabo nyinshi z'amahanga kugira ngo bibashe kwashinga ibirindiro. Amerika ifite ibigo bya gisirikare mu bihugu bya Afurika birimo Djibouti, Somalia, Cameroon, Seychelles na Kenya. Ubwongereza bwo bufite kimwe kiri mu gice cya Nanyuki mu karere ka Laikipia. Ni kuri inkuru ya Museveni rero wangiye Abanyamerika n'Abongereza gushinga ibirindiro mu gihugu cye twasomaga ku kinyamakuru Igihe.com cyasohotse kuri itariki ya 5 zo kwa 3/2026 dusorejeho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu binyamakuru. Ngewe Mbonye Intwara y'ubu wabateguriye aya makuru, ndabashimira kuba mwarakoze subscribe kuri Umoja Media, nabasaba gukora share, comment, like kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kugera no ku bandi ndetse n'ikinyamakuru cyacu gikomeze gukura. Murakoze cyane kuva none kugeza undi munsi w'ejo. Ciao ciao. Kubaho neza no kuba ahantu heza hasa neza, ukaryama ahantu heza hashimishije kandi byose ku giciro kiri hasi. Karemera Woodworks barabigufashamo. Bafite ibitanda byiza bigezweho bikozwe mu mbaho zikomeye kandi nziza, intebe zibereye ijisho, utubati tw'amoko yose tugezweho, bawukorera kandi ameza yo kuriraho, bawukorera kandi imitako y'amoko atandukanye mu mbaho z'ubwoko bwose, byose ku giciro cyiza. Aba rero bagira umwihariko udasanzwe yuko uzana ibikoresho byawe bishaje bahaguhinduramo ibishya ku giciro cyiza. Bagufasha kandi gutwara ibyo waguze bikageraho ari hose mu gihugu ku buntu. Wabasanga mu karere ka Nyagatare mu Gakiriro ka Karangazi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 kandi wifuza kumenya ibidasanzwe ku giti, gutera ibiti, akamaro k'igiti, byose
ni muri Karemera Wood Works ugasobanukirwa ntibikiri ngombwa kutumiza ibicuruzwa hanze za Malaysia, Turkiya. Kutugurira no guteza imbere iby'iwacu, tugakunda iby'iwacu, made in Rwanda. Ikaze iwacu, ibyishimo mu muryango.